Nenavadne stvari v ženski torbici. Mato, ven je šla. A torbico tukaj pustila. Sve je tam le. Kaj če bi ga pogledala noter, ker me res pirbec matra, a imajo res toliko stvari različnih noter, ha? Gdje sem? Ko pa imajo kje noter? To me ne zanima. Ovo to denarnico. Ovo je to. A to je za umiju? Ne vem, nija pojma, konjivce noter, kaj je to? Kaj je nekje noter? Fegli sem, ne? A boš pa? A, ta dobro, ta je dobro, ta mi je všeč, to je edino v redu. No to me je krti, gled to. Stari, ne? Kravato. 50 tenkov sive, stari. Še na torbici je to, vidiš. Ko je to? Vibrato. Ne. Selfie stick. Ja. Le, kaj da? Kaj pa je to? 50 tenkov. Dol je padla. Ven je padlo, ja. Ja, vse, zdaj smo bili pobrati hotla. Ja, le čisto vse je dol padlo. Radio Fantasy.